Ndabasuje mwese, nitwa Emma Bruno Mbonyuwera. Hari benshi bagiye badusaba ko ibiganiro bitandukanye tubagezaho twari tubishyira no kuri YouTube. Ubu ndavuga by'umwihariko aho tubana mu kiganiro hirya no hino kuri televiziyo Isango Star. Bagiye badusaba ko twari tubinyuza no kuri YouTube ariko bigenda bigorana, ariko twaje kubona igisubizo. Iyi ni YouTube channel yanyu, mufashe rwose mukore subscribe uko bishoboka kugira ngo tuye tubana mu makuru atandukanye avugwa hirya no hino mu isi mu ngeri zitandukanye, kuko burya ni ingenzi kumenya amakuru. Hari benshi bifuza kumenya rero amakuru mu buryo nk'ubu, ugasanga amasaha y'ikiganiro kiba ntabwo abasha kugikurikira. Twahisemo rero kujya tuyabagezaho muri buno buryo hano kuri YouTube. Mutube hafi mudukorere subscribe, like, share na comments ku nkuru wifuza twazagarukaho, kuko tugiye kujya turebera hamwe inkuru zimwe na zimwe, by'umwihariko inkuru zicukumbuye kubivugwa. Ubwo niba wenda ari amakuru atandukanye ari kuvugwa, twe tubikoraho mu buryo bucukumbuye, tumenye iyi nkuru bigezaho bite, byatangiye gute, ese abahanga cyangwa se impuguke muri byo babibona gute. Turaje rero tuganira ku nkuru zitandukanye, ubwo bitewe n'amakuru atandukanye aba ari kuvugwa, ariko nanone tuzajya tunarebera hamwe inkuru runaka, tuyicukumbure, tuyiganireho muri kino kiganiro cyacu. Ntukajye kure rero, w'icyo ngusaba nanone ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tuye tubana mu bihe bitandukanye. Kuko nabibabwiye rero, nitwa Emma Bruno, ntabwo ndibuze gutinda. Tugiye kurebera hamwe amakuru atandukanye yagiye avugwa muri kino cyumweru turimo gusoza, ariko nanone ayo makuru ntabwo niba warayumviseho inkuru ngiye kuba ngarukaho, ntabwo turaza kuyivugaho gutyo gusa, turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye kuri buri nkuru. Hari inkuru eshatu nshaka tuganiraho. Hari ibijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi, icyo ni kimwe. Hari n'ikindi cy'ibimina, niba ndaza kubyita ibimina mugahita mubyumva. Abantu bamaze iminsi bataka ngo bahombejwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye, abantu bagenda bashyiraho amafaranga. Mwarabyumvise mu minsi yashize ko n'umuyobozi wa BNR, banki nkuru y'igihugu, yabigarutseho aburira abantu, abagira inama yo kubireka. Ariko nubwo bimeze bityo, hari abahombye amafaranga atagira ingano menshi. Ubwo tuzaza kurebera hamwe rero ibijyanye n'ubwo bucuruzi bw'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko nanone nyine tunabiganiraho mu by'ukuri tugamije gukangurana. Ntabwo umuntu yagakwiriye kuba agwa mu gihombo adukurikira. Ikindi rero tuzaza kuba tugarukaho ni ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bigeze he? Amakuru ahari mashyashya ni ayahe? Ese Tshisekedi n'ubutegetsi bwe haba hari umuti urambye bafite ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Aho amakuru ageze kano kanya, nizo nkuru eshatu turaza kuba tugarukaho. Tujye kuba tugarukaho muri kano kanya tugiye kubana, ariko nyaboneka niba utarakora subscribe, mwadufasha tukazamura YouTube channel, tujya tubanyuzaho amakuru atandukanye avugwa mu ngeri zitandukanye. Ubwo n'abantu bagiye babidusaba ko twajya tuyabagezaho no kuri YouTube. Nizere ko nabo tugiye kubana, nizere ko nabo turi kumwe cyane. So reka tuye mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu rero. Sinzi nimba wenda we wari ubizi, ariko birasanzwe ko ishyaka rishobora kuvuga ngo twebwe duhisemo umukandida w'irindi ishyaka aduhagararire natwe. Ibyo ngibyo bibaho, bajya bakurikirana n'amatora yabanje byagiye bibaho. Kuri ubu rero ishyaka PSD rikaba ryatanze Perezida Kagame nk'umukandida mu matora rusange. Ibyo byo ni byabaye kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, aho kongere y'igihugu idasanzwe ishyaka PSD yemeje ko mu matora rusange yateganyijwe muri Nyakanga y'uyu mwaka bazashyigikira umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame, uko basanze mu myaka maze ayobora wari umuyobozi w'indashyikirwa, wagejeje byinshi ku gihugu, ukunda abanyarwanda kandi nabo bakamukunda ndetse akubaho n'amahanga. Rero ibi bikaba byemejwe muri iyi kongere y'igihugu ya kabiri idasanzwe y'ishyaka PSD, igamije gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite yateganyijwe muri Nyakanga y'uyu mwaka. Iyi kongere kandi ikaba yabaye kuri uyu 24 Werurwe. Perezida w'ishyaka rero PSD Dr Vincent Biruta akaba yavuze ko ari ngombwa kuzirikana inzira y'ubumwe, demokarasi n'amajyambere mu myaka 30 ishize no gukomeza gushimangira ubumwe n'ubwiyunge. Yavuze ko nyuma yo gukusanya ibitekerezo mu bayoboke b'ishyaka rye, biyemeje ko umukandida ku mwanya wa perezida
ku ishyaka ryabo rya PSD izajyana mu matora y'umukuru w'igihugu ari Paul Kagame. Mu magambo ye yagize ati, mu matora y'umukuru w'igihugu ishyaka PSD riba rifite umukandida yaba aturuka mu ishyaka nyirizina cyangwa se undi munyarwanda. Ati niyo mpamvu rero twahisemo ko duhagararirwa na Perezida Paul Kagame. Yagize ati, twabajije abagize biro politike tubyungurana ibitekerezo dusanga umukandida wacu yazaba nyakubahwa Paul Kagame. Abo ni PSD rero nkuko nandi kubabwira. Kandi yanahamije ko Perezida Kagame ari umuyobozi w'indashyikirwa werekanye ubushobozi buhambaye, akaba n'umunyarwanda mwiza ukunda abanyarwanda bose. Ikindi ngo nuko n'abanyarwanda bose bamukunda bidashidikanywaho. Indi ngingo ngo bashingiyeho nyine muri nuko ari umuyobozi wubahwa n'amahanga. Uyu Dr Vincent Biruta yanavuze ko barebye mu bikorwa Perezida Kagame yagiye akora mu myaka maze ayobora igihugu, ngo basanga byinshi mu bitekerezo bari bashyize mu migabo n'imigambi yabo yaragiye bishyirwa mu bikorwa. Babona nta yindi mpamvu rero yo gushaka undi mukandida kandi hari bizeye. Rero Perezida Kagame akaba yaranemejwe nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu Nyakanga 2024 muri kongere y'umuryango FPR Inkotanyi yabaye tariki 9 Werurwe niwe wemejwe. Perezida Kagame rero usanzwe ya chairman w'umuryango FPR Inkotanyi yagize amajwi 99.1%. Ishyaka PSD rero riheruka gutanga umukandida mu matora ya perezida mu 2010 ubwo ryahagararirwaga na Ntawukuri rya Jean Damascene waje kuba uwa kabiri n'amajwi 5.15%. Ishyaka rero PSD rikaba ryatanze urutonde rw'abakandida barihagararira mu nteko ishinga amategeko mu 2003, 2008, 2013 ndetse na 2018. Bose rikaza ku mwanya wa kabiri nyuma ya FPR Inkotanyi. Matora ya 2024 nabwo ubwira ishyaka rizaba ryemerewe guhatana, ho bazaba bizihiza n'imyaka 33 ishyaka rizaba rimaze rivutse, bakazatanga urutonde ruriho abantu 80 barimo n'urubyiruko bazahatana nyine mu matora bigize inteko ishinga amategeko. Ariko ku mwanya w'umukuru w'igihugu bakaba bahisemo kuzahagarirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ngayo nguko rero ubwo ngubwo wenda abantu batari babizi ko ishyaka rishobora guhitamo umukandida utari umurwanashyaka waryo, bibaho cyane, ni ibintu rwose bibaho, navuga ntibisanzwe. Ubwo tuvaho ngaho rero Munyamitwe yigeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu aha iyo mpageze mpitsa ni igihugu kirimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hari umutekano muke, igihugu kirimo M23, igihugu kirimo FDLR banagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bagahungira iriya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na nyuma bakagenda barokirita abandi. Hari umuntu yigeze kumva baza ngo ese abo bo ntibasaza? Barasaza nyuma y'imyaka 30 bagenda basaza, ariko nanone ntabwo bakwemera gusaza ngo umugambi wawe uburizwemo kandi icyo wifuza kugeraho. Bahitamo kurokirita abandi rero bashya kugira ngo mu by'ukuri bakomeze gukora, ariko intego yabo nk'uko banabyivugira no kuzavana ubutegetsi bw'u Rwanda bagashyiraho ubwabo. Bazabigeraho simbizi simbigena, ubwo nawe uraza kwisubiza bitewe n'uburyo ubona bakora. Rero kuri ubu i Rwanda muri Angola hakaba hari hateraniye inama navuga ntidasanzwe, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye mu nama yabereye i Rwanda muri Angola ko izasenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Isezerano rero ryatangiye muri iyi nama yahuje intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda. Ejo zikaba zigaga ku buryo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagaruka umutekano. Ubusanzwe rero FDLR ikorana n'ingabo za leta ya Kongo, FARDC n'iza leta y'u Burundi n'ihuriro rya Wazalendo mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Ibikorwa rero bishingiye ku biganiro yagiranye n'abayobozi bo mu gisirikare cy'iki gihugu. Leta y'u Rwanda rero yagiye gerageza kenshi ko ibangamiye n'uyu mutwe, unagerageza ibitero bitandukanye ku Rwanda, nubwo nta bitero birahungabanya umutekano w'u Rwanda cyane umutwe wari bwakore, ariko uragerageza. Rero leta y'u Rwanda ikaba yaragaragaje ko iteye impungenge n'ubufatanye n'umutwe ugambiriye guhungabanya umutekano warwo, aho rero leta y'u Rwanda yatanze ingero ku bitero wagabye mu karere ka Musanze mu Kwakira kwa 2019 n'ibisasu warashiye muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 yifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero bigaragara mu itangazo ry'imyanzuro y'inama y'u Rwanda ryashyizwe hanze rinashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ubwo ndavuga u Angola n'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryagaragaje ko rero leta y'iki gihugu ifite umugambi
wo gusenya uyu mutwe. Iri tsinda rero rikaba ryaragaragaje ko gahunda y'ibikorwa byo gusenya FDLR bizagaragarizwa mu nama ya kabiri izabera i Rwanda muri Mata buri mu kwezi gutaha, mbere y'uko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi nabo bahura bakaganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko n'ubundi ahangaha niho bishingiye, kuko icyo u Rwanda na Kongo bipfa n'ubundi ni imitwe ibiri, ndavuga FDLR na M23. U Rwanda rushinja leta ya Kongo gukorana no guha ubufasha support umutwe wa FDLR, ariko nanone leta ya Kongo nayo igashinja u Rwanda ko rukorana bya hafi na M23, ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Rero urumva iyo nama iteganyijwe ko bahuza bombi hari icyavamo, nubwo ntizeye ko byahita bishyira akadomo ku mwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se bihagarika intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ngenda hamya ko hari icyakorwa, ibiganiro byabo bombi hari icyo byakora mu bibazo bihari, ndetse n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ufite rero ni uko n'ubundi no kuri iki cyumweru kuva ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru, n'ubundi imirwano yarongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'ihuriro rishyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu nkoresheje iri jambo ihuriro nuko atari FARDC ya Kongo gusa, harimo FARDC, harimo Wazalendo, harimo ingabo z'u Burundi, harimo iza SADC, bose rero bakaba bahanganye na M23. Imirwano rero irakomeje hagati y'impande zombi, nubwo bose usanga bitana ba mwana, umwe ati sinjye wateye, undi ati nanjye natewe nditabara, ariko mu by'ukuri igihari nuko imirwano n'ubundi yo ikomeje, nubwo n'ibiganiro nabyo bikomeje. Ubwo rero abantu mutayimerutse amakuru y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nicyo nawe mbabwiye, Tshisekedi yemeye ko bagiye kugerageza ibishoboka bakarandura umutwe wa FDLR, ariko aho ngaho nyine ni imbere gato yuko haba inama ya kabiri. Inama ya kabiri ikaba izaterana mu kwezi kwa kane, ikaba izabanziriza iyindi nama izahuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Biragoye cyane muri iyi minsi ko wabona, niyo zaba ari mu zindi nama zitandukanye, biragoye ko wabona haba bombi bahuriye bari hamwe nyine ku buryo wakomeza ko hari ibiganiro byabaye. Bahuriye mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu nama ya muri Kongere ya Loni, bahurira mu nama ya African Union muri Ethiopia, ariko ntabwo bigeze bahura ngo baganire cyangwa se bitangazwe ko hari uburyo bumwe cyangwa ubundi bahuyemo. Rero uri kuvuga iyi nama izaba ari imwe mu nama zishobora kuzagira icyo zitanga, ndavuga umusaruro nyine hagati y'impande zombi, ubwo kandi nanavuga n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'impande zombi. Tuvere mu bibazo by'umuceri, ibi nabyo twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu, ariko apana hano kuri YouTube ngiye kujya mbibazanira rwose, ntimukajye kure. Tuve mu bibazo by'umuceri, n'umuceri wavanwaga muri Tanzania ngo baza gusanga ari karitembi, kubivuga nihuta kuko wenda ushobora kuba byumviseho, baza gusanga ari karitembi. Abacuruzi barataka bati iki gihombo tuzagikira gute, tuzagikizwa nande? Kandi uko birumvikana rero icyari kiriho Rwanda Revenue yavugaga ko bo bagiye bagomba kuzana karite ya mbere, bakazana karite wenda ya gatatu cyangwa ya kane, ku muceri basanze ari mubi. Nubwo biracyarimo rero, ntabwo navuga ntabwo birasobanuka neza, nubwo biracyarimo kuko ibyo bicuruzwa byarafatiriwe, ndavuga uwo muceri abacuruzi baracyatakamba, Rwanda Revenue nayo ibyigaho. Ubwo ngubwo tuzamenya uko bizagenda mbere mu minsi iri imbere, ariko ibyo umuceri gito tubihi ni aho gato, tuzabigarukaho nta kibazo. Ahubwo twongere twerekeze ku byo natangiye mbabwira ku bijyanye n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, cyangwa se ntabwo nabita ubutubuzi, kuko hari abantu benshi batandukanye bagiye barya, ndavuga amafaranga bagiye bayabona ndetse baranunguka mu bucuruzi butandukanye. Hari ubwari bugezweho bwitwa STT, bwahombeje benshi. Aba bahombye rero
nyuma y'uko guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa aburiye abayobotse uburyo bwa STT bwizeza abantu ababwinjiyemo gushora amafaranga bakungukirwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, babwira ko rero hari uburiganya bwinshi buba buri inyuma y'ubu bucuruzi. Urumva ukuntu none bisobanuriwe, amafaranga ushyiraho amafaranga wenda 300, 500, miliyoni, hano n'ufite ngo ashyize miliyoni 3 nawe yahiye. Noneho wamara gushyiraho amafaranga ukajya ugaruza ya mafaranga yawe agenda haza make make, noneho mu gihe cy'ukwezi ngo ya mafaranga washyizemo yose aba yagarutse. Bikagenda gute rero? Ugatangira noneho kongera kwinjiza andi mafaranga angana nk'ayo winjizaga. Bivuze ngo amafaranga washoye uba ugenda uyinjiza buri kwezi. Hari benshi babikoze ayo mafaranga barayarya. Hari n'abandi bari bakijyamo iyi samba bwira uburyo bwa STT bwamaze gufunga burundu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu amafaranga yari afitemo y'igishoro yahombye. Impamvu rero ugomba kwakira iki gihombo, ntabwo rwose mfite inkuru guhumuriza. Impamvu ugomba kwakira iki gihombo ni nabyo guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda bwana John Rwangombwa yagarutseho mu minsi yashize, nuko ubu buryo bw'ikoranabuhanga, aya mafaranga n'ubu buryo bukoreshwa ikoranabuhanga, nta buryo buhari leta y'u Rwanda yabugenzura ngo ibishyurize. Ni ibintu biri aho ngaho mu kirere, ntiwanamenya ngo ni n'iby'abandi. Hari uzi aho iyi STT ikorera mu Rwanda? Ntawe. Rero ni ukuvuga ngo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga biragoye cyane ko leta z'ibihugu zabyinjiramo zikaba zagaruza amafaranga abaturage bashoye. Rero kubera ko bigoye, icyo usabwa ni ukwirinda gushora amafaranga hanga mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko isaha ku isaha byahagarara. Byongeye atari bwa buryo nyine ubuzinguzunguka gute, kunguka utazi nga inyungu kuri kubona ivuye he. Ibyo bintu ntabwo bikunda rwose, ntabwo bikunda. Nabyo guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda yagiye agarukaho. Abantu nabonye barimo kubivugaho ku nkoranyambaga cyane, ndavuga nanjye reka mbigarukeho muri iyi nkuru yacu, ariko abantu bahiye. Impamvu ndi kubivuga cyane kugira ngo abantu mudukurikiye namwe mugire irindi somo mukuramo. Umuntu yakubwiye ngo uzana amafaranga yawe mu gihe ikindi cyazaba yungukiye. Ni nka bya bimina, nabo hari abantu bahombye mu minsi yashize muri bya bimina wazanagamo umuntu nawe akazanamo undi, ukazunguka kuri uwo ngo wazanywe n'uwo wundi, gutyo uhita wibaza igihe bizahagarara. Umuntu uzaba utaragaruza amafaranga ye ntazaba ahiye, azaba ahombye. Ni ibintu byumvikana. Rero ni byiza yuko umuntu abanza gushishoza akagira amakenga. Rero uyu John Rwangombwa yavugaga ko bigoye cyane kubigenzura. Niyo bamenyekanye, polisi na RIB barabakurikirana. Hari ababa rero baramaze guhomba amafaranga yabo, abo barahomba pe. Nk'ubu ngubu se nk'abantu bahombye mu bimina, ntabwo uzi umuntu waha amafaranga yawe banayamuhaye mu ntoki cyangwa se kuri konti cyangwa ahandi, hari se ntari kwidegembya, we ntiwahombye. Ni byiza niba ugiye gushora amafaranga yawe kuyashora mu bintu ubona ko bigiye kunguka, cyangwa se ubona ari ibintu bifatika, kutakumva ko uzungukira mu gihombo cy'abandi. Icyo gihe nawe iyo bibaye ngombwa yuko abo guhomba nawe ugahomba, birangira nawe uhiye. Rero abantu tujye tubyitaho cyane, twirinde ibintu nk'ibyo, kuko ubona ko ari ibintu bibamo ibihombo, kandi mu by'ukuri ari igihombo umuntu yikururiye. Reka tujye duhiniye aha rero h'iki cyumweru, ariko mu minsi imbere tugiye tubagezaho amakuru menshi atandukanye n'ibiri kuvugwa, any updates, yaba ibiri kubera muri Congo, yaba ibiri kubera mu Rwanda n'ahandi. Any updates turahari ku bwanyu kugira ngo tubigarukeho namwe mu by'ukuri mumenye ibihari, ibiri kuba, mugire n'amakuru atandukanye ku ngingo zitandukanye. Mwakoze rero kuba natwe, mugire ibihe byiza. Nitwa Emma Bruno, tujye tubana kuri YouTube channel. Nyaboneka nongere mbasabe mudukore subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru atandukanye avuga mu ngeri zitandukanye, by'umwihariko y'amakuru mashya. Mwakoze kuba natwe, Imana ikomeze kubarinda.